بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا كمالونج السؤال من سلسلة ديوانا برنامج إمها عزتري أختنا مرحبا دنا هذا أربع من ميدو فيلا ميدو کے سوال تے خاص كل أفموني وضو كرما هنا قتموجه موضوع ميدي هفتا قالوا واحدة كافاني حيض نفاس كموجه مسألة كابه قطعوا أغمرنا فورا فوا سؤال توجه جواب دين ورجينا بيفرون أغمرنا سؤال فنوا فوه موضوعه أدي ميدوجه موضوعه سأغمرنا ورجينا سؤال تكه لبفار حقيقة ميكمن ده كودني أغمرن تريه ورجينا أختم ديني كنكما فرواتريوا منبر ودي هم مي فيغوي غتو يكمرون خاص كريفا ميباوتو مسألة حكمت دينغتما يكملون شاغور يفاوا منبر دين أغمن هم قبول كرم مي حكم فرتاكي هم يكني مي أنهم بيكمرون يودا غنوا جه حكم فرتاكنو ميغا هم مي حكم فرتاكي هم فيهم بيفونسن يودا غنوا جه حكم فرتاكي ادي مي أغمن ميدكا موضوع كي وضوء كرون كمغاويس ادي هناغتون كمغاويس مين كمكم كيس تجنس هم غوتوغا دينوغا شارو كرو افري حكم فرد ميره بير فرت ماغون من بلالان سوال كي مي زمانوغا ميگنگول سابوني فلتكتي لاگن فيموريما اي هناغتون كمغا بيليوند لوبتي زتري اخونا اختو هناغتومكي علقم هناغتمكي الله سبحانه وتعالى اتبار علق نماذ فد مهم علقنتك صحو متك شرط قربا فوا ماتيوري حكمه ايگ سوبون انساناගේ හෂිගඬු මානවී ගොතුන් আদি ජිස්මානී ගොතුන් මාද්දී ගොතුන් තාහිර වෙගෙන්දේ එම්බිම මේ ෆිගුවරි මිදාලවානේ وضوء كرون كمغاس هناغتون كمغاس مي كنكمكي اي غير معقوله المعنى اجمانكي اي بيرفوشون هميكني هاشغندوغا هوري ميلي فيلادياما بيرفوشون فيمبرالي مهسام فشيگن اي ادي هناغتون كمغا نونيا وضوء كرون كمغا بيگه ندانه ميغا آلوكمگه مانتكه ابهيمنه එම්බෙගේ මිකංකම ධර්මයාසවබ් කණ්ඩායම් ෆාවනි මෙහර එකියකි කංකමා ගුලිගෙන් හිනාගතුන් ෆර්දු කුරවාෆනි හිනාගතුන් ධර්මයා සවාබෙ බොරි එම් ධර්මයා සවාබ කනල ෆොරි කංකම්මි අලොකමගේ මානාගේ හිමෙනේ මකි ખાસ තර්තිබක් මකි ખાસ ගොතක කුරංජේ කන්තත එම්බිමා මිසුවාලගේ ජවාබකි හගීගතුගා අලගොල්මෙන් කිතෙම් රීච ෆෙම්බරියස් අගොම ෂේම් සාබෝනිලා තන්තන් කිතෙම් රගල උගුලා අලගොම ෆෙම්බරි කමුගා වීනමස් ඒ ෆෙම්බරුමුගා අලගොල්මෙන් ඒ හිනාගතුමුගේ නියතුග එකම ගස්තුකොග්ගෙන් ෆෙම්වර මක්කමුගා නුවානම සෑබොනිලෑන් ආම උසලක මිහක ෆෙම්වරාලා ෆෙම්වරුමකුන් එනුවානේ හිනාගෙක් කවක්ෂ ඒනා ෆෙම්වරි සෑබොනිලෑන් කමුගා වෙස්සේන ෆෙම්වරි හිනාගතුමුගේ නියතුගා කමුගාන ජුනුබු හිනාගතුමු නියතුගා කමුගාන ඔත නිෆාස් කමුගේ හිනාගතුමුගේ නියතුගා කමුගාන ඉෆදහලතෙග්ග එෆෙම්වරා ෆෙම්බරු ඒ හිනාමුගේ හිනාගතුමුගේ ගොතුගා සහවගෙන් දාන ඒ ජුම්හූර් ඉල්මෝර විදාලා ගොතුගා හිනාගතුන් සහවමුගේ මෑගොඬ දෙරු කොනෙ මෙවන ඒ නියෙග්ගතුන් එකම ගස්තු කුරුන් හැම ආයකුගා මොලි හෂිගඬුගා එක්ක ෆෙන්ජස් මොලි හෂිගඬ එක්ක ෆෙන්ජස්ුම් මොලි හෂිගඬ ෆෙන්වලා හෂිගඬ හොරියාතනෙග්ග ෆෙන්ජස්සුම එදි ෆෙන්ජස්සුම අයකුග ඇක් උගුලුන් තන්තනුග ෆෙන්ජස්සුම කෂෝර කුරුමට මක්සදකි මි දෙකන්ත ඒ නියෙග්ගතුමා මොලි හෂිගඬුගේ බේරෆුෂුග
fenjesu ei adi ena muligaga annu gulikamugavis fengayan ossikamugawinumes niyatayaku hashiganuge beeru fushuga ekko fenjesima isam peshin yoti hinagatu sahaf emiga macce misalaka mihagu hinagatu niyek ganifa ena fumali muda misal fenganaka fumali ifadahalatega senege hinen sahawana ehnames nabiy sallallahu alaihi wasallam algon menna hinagatuga daskod devwa fa sunne goten eboy em hinagatuga ebe ege wajib minbar eg mane ki evarum fude minbaraka sunnatuga warid wefawa hinagatuga amal kurinje sunne goen em furiyam goves ebe shariatu awon tangol fagu suwalegga hinaganna gota behegotum mi waag dakkaran hama agonda me fene devana suwalu hinaganna gota behegotum suwalu korefa nema mi kurin awun denne faden ha mi nukta awon bodum fahu kulli bay mizwanu ga bay befulun hiplon ara wada gane beenuma ki miga beeru fushun hama saafelu mehma ham femmara adaga nuktas isam ferigum fudene ekam midenne hin niyete neti miha gaga femmara nuktas enwane hinagatu em niyek ena gonnen jehen khassakon ena hinaganneru mi hinagannani meni kamakakka egastuga ena femberima ena gihine sahawegenda mi devana suwalu moti eddan koffa hinaganna nikinut ad hinagatun ammukam menoni eddan koffa kombes egmanak junuborin kam gawina mestuniam nifas wegum kam gawina mes nune manaki nifas kam tahir wen kam gawina mestuni haydun tahir wen kam gawina mes mi huri halat gas hinagatu menoni hama eggotak hinagatu menoni kuni awul denne faden hinagatun sahwa min baraka hinagatun ga sunne begumba molu itur begumba furihama gote eboy egotun hinaganna nugen algoba nabiy sallallahu alaihi wasallam fara pulun warude fahuri ekige hadis pas furuta kabbalali agumna fennani em furtamanna hashiganduga milay najihe hadi ecche jehifawa sarhadde saaf ko ekko riche doylum afoga ei mizman mengule saabon shembu fada ichillagen doylum bijja wararangol erun ekuri zamanu giccha mihum beenun qur'an misal khassakun haidu adi nifas kam tahiru mattaka kunnarfa tuge maddae kunnarfa tu feng beenun kuri tahiru matta em egotun ecche mirustuwa ecche beenun kurun mi hashigon saafelu mattaka em hashigonuga mi ecche jeifa hunnanek ka beleve sarhaddu khassakun adi ekko mun hashigon ekko mi doylum fahuga den addo elafa e fahuga den nabiy sallallahu alaihi wasallam namada wudu kuraba faden ekadefan wudu kuraba per riwayatu gaswe furtaman appulu feng appulon oswafa mi kana appulu oswafa appulu doylaba den e feng nangawa ekefanunge mi ladweti kunawan sarhad ekko doylaba adi foga e appulu warar rangala me velilagan donno akam de mihar mizmanu kum velila nudono sama me maqsada ki hagetu najis nota milen hornum ech filwalu adi adrich saaf kollu evolon efoga namada wudu kurafade wudu kuraf hem namada wudu kurafade wudu kurafa den ekefano aggoshim am fen nangawafa adi miharugo misalaka shawarun kamugaves adi echku naga fengeli kamugaves ekefana fen aggoshi nangwa ekefana isterifula alubba isterifulu rangala etere fen dagota etere hawala winawala figo ibaratunam eguda timfar haddawa faden ekefanunge kanafarat fen alubba timfar adi wafarata fen alubba timfar adi ekefanu me ashkole timfar fen alubba de ekefanu isterifula ekko fen alubba den efoga ehsam ferin egoti hinagana nimifa bay riwayat waridun aswe nabiy sallallahu alaihi wasallam namada wudu kurabbe me adi wudu kurabbaruga fampul donno hisabadiyam fampul nudoy ehsab den me isterifula timfar fen alubaf kana farada timfar fen alubaf farat alubaf muli hashkand ekko bol isterifula fen aluba ekko hashkand ekko fen jaswafa den e hinagannan hunne witan nu ehen tanak egmane efrat jehilabaf etannu ehen tanak jehilabaf den ekefon fampul doilab
mi gota wes hinagatum wardu fawa sunnatu em bima mi khulasa ki hama hashigan ichido saaf kolla mi namada wudu kurabaf efoga isterfula fen timfar alwaf isterangala vinwadabaf efoga kana fara timfar adiwa fara timfar fen alwaf efoga bola ekko fen alaf isam fajin hinagan yoti nifa ei me junubariyawas adi haydoriyawas nifasoriyawas hinagan nanoge kurin denne fade nifasorikama junubarikama me haydorikama nifas karmun hinagan miha mirustuwa echchakun nifaskamge leji fawa sarahad aida hayduge lege sarahad doelas mirustuwa echchakun doelun ei edebegwa ko ba ilmorin kunnar fade chebenu kur mustabkam vidalu kunnar fachi ge maqama mizmanu ge benu kurve sabon fade chismi mi hinagatumuge babu gaho ilmorin vidalu fudenakam em ei hinaganna gotaki junubari halugas junubun tahiru wattakas adi hina nifas kamun ge lekendimas adi hayduge lekendimas den timon swal sam hinagato abehegoto meotem ya gule swal hinaganna iru dulun kiyane waki niyeten wet algomen abudus medekkan niyek gannawa hinaganna irugawas adi wudu kurarugawas dulun kiya ebes niyeten nonna hinaganna iru waki khas niyete dulun kiyumaki adi wudu kurarugas waki khas ibarat niyeto gotuga dulun kiyumaki ei sunnatun sabitu akamennu adiketta hinagatuma namaz kurma wudu kurwa rodo hifma ibadat ke bis kamegga dulun niyekkumaki ei bid'aag terege himenekam ei nabiy sallallahu alaihi wasallam agmana dakwa fa gotenun dulun niyekkumaki hamehme ekefan ashabe kunus ebekalun farapnus agmana min ebis kamega dulun kiya khas niyete agmana daskod deva fenun adi fettogunga hadis fettoga waridon asene nema niyetuga mahallaki ei hitum miha gastukurum ei niyata ki ekamak waki khassa ibarat nonan ek mane ki miha wudu kurakam gwana wudu kuram ena gastu kurani hituga e gastuga ena wudu gunawanta tartibu donnani adi hinagatuma gastu kura miha junubarikum hinaganna miha junubu hinagatuma hituga kan gastu kurani adi nifaswarikum tahirwagin hinaganna miha nifaskam hinagatuma ena hituga kandalani hama hemme haydun hinaganna miha haydun ge hine haydun tahirum foga hinagatuma ena hituga gastu kuri meti hisam feshigen niyek ganefa itura ne dulun kiyumaki ei diinuga onno kamennun adikette ei kurin denne fedein bid'aaga terega himenigen danaka ehma hinagannaru dulun kiyane waki niyatek owehe eswal jawabaki dulun kiya waki nete noe adi dulun kiya waki niyatek gotuga ibaratak kiyumaki ei sunnata khilaf kama adi bid'aaga terega himenigen danaka හතරවන සවාලුක ස්මෘතියම ඒ ජවාබ අවන දෙවින් එදී හිනාගන්නේරුග නියෙක් ගන්නානි කිහිනෙත්තෝ නියෙක් ගන්නානුගෙන් අගම ෆාහකොල්ලි හැම කොම්ම කමස්සේන හිත සල් හුකුරන් හිනාගන්නේරුග කුරන් හිනාගතුන් ගස්තු කුරානි ඊදු නමාද හිනාගන්නේරුග ඊදු නමාද හිනාගතුන් එන ගස්තු කුරානි හයදු ජම් හයදු අදී නිෆාස් කම ජම් නිෆාස් ක ඒගත කොම්ම කමස්සේන ගස්තු කො හිනාගන්න ෆස්සන සවාලමෝති හිනාගන්නේරු බිස්මි දුලුන් කියානිත නෝනි හිතන් අරවානිත mi jumhur figuring arihuga hinagatum mi ammuko mi awona hen mi suwala mi annani ekkala fahanaga ammuko mi hinagannani adi fahanaga mi urus mi korne me jam ifada halatigga bismi kiyane to notu nukiyane mi hinagatumga adi wudu kurumuga ay tayammum kurumuga fashagatumuga bismillah dulun kiyun ay jumhur figuring arihuga sunnate bay bekalum wudu kuraruga bismillah kiyun ei wajibekkum gawas vidalo fawe ehma mi hinagannaruga bismi dulun kiyane to nota hitan arwani to ditanga bismi kiyun ei wajibekkum misak wudu kuraruga hinaganani wudu kuri e kuriga wudu kogen kam gawa jame sunne gotaki embejjam bay bekalum gatuga wudu kuraru bismillah kiyun ei wajibe embejjam ebekalum arihuga hama bay bekalum vidalu hama dulun bismillah kiyas ei masre nune adi bay bekalum vidalu hitun bismillah kiyas sama fudene hema hitun kiyun ek gotaki anek gotaki hama dulun kiyum mi degota bes ilmoringe bhori wahak dakka den ane me hama hinaganne rokum gawies kurin denne hinagatun sunna begen wani furtana wudu koffa hem wudu kuram fasharuga bismillah kiyun ei
gina figuring aruga mustahab ko bay bekalun aruga ai wajib den ane mi agum amuko bismillah bismikume boni mahama amuko agum tere mi kiyani bismillahir rahmanir rahim ekako wudu kuraruga adi hina gande noniyam taimon kurum fasharuges bismikumuge maane ki bismillah ehisaba emin warakkiyan bismillah kiya wudu kurum fashan bismillahir rahmanir rahim egota ekkonenu bismillah ham egota wudu kurum fashar adi taimon kurum fasharuges adi hina gannu fasharuges samayken kiyani bismillah ehisaba kiya faden mi kuregen den ena wudu mena hina ganani wudu koggen kamuga wanama wudu aykuga isabun hinagatuge terega hinagatuge kurin wudu fashin ediye hema itura kuranje itura kinje azkar take dua take no onnane hamayekani dua ya zikru terega warude famihuri bismillah kiyun mi wudu kuraru adi hinagakkamuga wees mi den havana suwale moti hina ganna eroga bismiken jeheni wudu kura arugato nuni kurimat faratu najis silwala irugato kurin awun den faden hina ganna eroga bismillah mikeni wudu kura aruga ei wudu ekko den me hina gato me feshi gannani den e fawga mehar bitanga algum me suwalu hiwa kala kala me wudu ko fa e fawga dene me mihag hashiganduge me gunawanta me saaf kollani en furtamanna me hashigandu gunawanta me saaf kollani kollafa den me wudu ko fa efaga den me hina gannan efaga den me hina gannan na heban swal hina gatu kurin wudu kurun lazim wane to handanati wudu nukok hina gatu hinain sahwanet me hina gatu kurin wudu kurun ei lazim kamenno ei wajib kamennon egmane ki hinagatum kurin wudu noko hameken hinagatum niyegganefa bismillah kiya fa ena mole hashikono beerfush ga ekko fenjesi be samferi hinagatum oti ek zaatuga sahif enmas mi hinagatum kurin wudu me wudu kurun ei sunne wegen bagoy ei em awla wegen ba furiham gotik handanati wudu noko hinagatum hinen sahwan handanati wudu noko hinagatum wudu sahwan adi gastuga handan hore ena wudu nukon hinagen kamuga ena mes enage hinagatum sahhawane hinagatum kuriga wudu kurun ei sunnekam demoti avwana swal wudu kurar awraniwa nukon hore kura wudu sahhawane to ade wudu kurma wudu sahhamuge sharten nun awraniwa kurmaki ehima awraniwa nuko hore kura wudu sahhawan nuwan swal awanaki waraginen vaberwa kujje wudu kon hama nimeira vaberu wegen eba wudu gelle mifada halatiga komme namadaka wudu kogge namad kuri managalwant adi mifautuge be mismi honnan istami figuga mi halat dimaya fa faratta mi kiyeni hadas demigem wa mi hu salak istihada warin kal abud le anna mismi hunune abud vaberu wa mismi hunune abud kodakam da achi beru wa mismi hadas demigem wa mi honge hukum emi hun mi on hukumaki komme namades wagutu anima hashigonduga e beruwa acce jeifu rejjikam gwanama hashigondu ekkoddo e saaf kolla adi e mi hamar mihage kodakam da achin safahen noniyam le annakam gwanama le anna mahallen saaf walage namaz kurme sam fude de vaberuwa ko wajjam agon men doy saaf kuran je hedume ad donnan je tanen nonna hem komme namade wagutu awa wagutu wanima ehsan fashin komme namadakas wudu koggen ena namaz qur'ani namaz wudu kuri me namaz kuri ha sunnat ke wudu ga kurwen adi qur'an kiwen me ei vaberu ikam gavi names e enaga namaz sahwan eneki uzru wariyen enage hukma kawani kurindenne faden hadas temegen wa mihunge hukum diwan swal wudu kurum hutta vaberu jina wudu kuri gendani to ade me vaberu jikam gana wudu kurin kuffa ebba batilwan alum balum anakka wudu kuram fashanje miga algom warbar samalo anje befara mismina waswasa gotugama wudu kuram fashar abadus vaberuwa hingi ekal waswasan nak wajjam en anudane mes samhage tuges ekala kam jifa nuwami hekam gonama wudu kuram fasha futta ena vaberu wajjikam gona fada halategga ena me alun wudu kuram fashani e kurin koffawa wudu ge eba isam fashigen batilwan gine vaberumaki ei kofaetto not imtihanetto ade
ei kofaanum faragge sikimi hunna dimawan eki kankan ei hama eka dati kankan dimawma ki hama e ketterive e ekankama ketterikama ayko Allah subhanahu wa taala alakon kurmatiga hiwa kama ayko demi hunna mi haya waramati dharma ya sawab libene me bisalegga efede beskama ki ei kofa ekam galgun dekigen nuwana adike to komme musibata ke sama imtihane ei hevekkam galgun men dekin jeheni e halataka guligen islami shariatu ga huri luitaka hukumta daskogge egotega amal kurima esam feshigene galakon sahawana adi ene ekam dharma ya sawab Allah subhanahu wa taala minbar koddeban gi baron swal modi gine hinagan neruga wudu koffa wudu du'a kiyani kongelakto hinagan nimuniwatu algom kuris faha kolla fi fahana ge terega e qada haja kura tan hunna fahana kam gowana misaka etenuga fahana kura terneti hama ekani mi wakim misalak wakifaren hore waki doren horefa wakin hina mi fembarata hunna kom wejjam etenega zikur kurma ki manaka mennu ekam qada haja kura tanuga zikur kurun ei makruh wegen wa kame mi zikuruge Allah subhanahu wa taala isufuluge matirikama makkamattaka emvima mi hame keri kurin denne fadein wudu kura wagutuga e wudu kurin bismillah kiyunge wajib kama deke wada ganwa ilmorin e maqamuga dulun zikr kurun hudda kura fanis daruri halataka bala mitanga mi wudu du'a kiyun mi kummehen daruraten nek fahana ga e wudu du'a kiyumuge ai wudu ko nimma efog dem me hina gannani hinagat wafawga dem wudu du'a kiyani hem wudu du'a kiyani fahana nikme fera wudu du'a kiyani kummen fahana terega wudu du'a kiyumuge daruri halaten nen ei enen fahana nikme fa sabagutu wudu du'a kiyani hem wudu du'a kiyani fahana in nikme hinagat wafo fahana nikme feden wudu du'a kiyani teron swaloga mewani haydu nuwata enumves gotukun wudu koggen hinagat mafau den namaz kuran anekka alun wudu kuran jeenetu admi ena hinagat mo kurig ena wudu koffa ekkam gawanama den e wudu gellefada kama medwari nuwanya ituru wudu ena kuraka nu jehene namaz kurumaka adi qur'an fotuga bihumaka segmane ki wudu koggen kurun hudwa huriya kama ena kurwen e wudu mi nugelle hainda ituru wudu ena kuraka nuje ena hinagati wudu koggen kamuga wana den me swalaki sadon swale hinaganneruga awraniwa kurun jeenetu akurim sound faakulla fan wudu kuraruga awraniwa kurun ei wudu sahha musharatenu hamegota hinaganneruga awraniwa kurun ei mi hinagatu sahha musharate besnu embima hinagannaru kommen awraniwa kuraka nuje demme swalaki hinagatum kurin kommen jeheto istarigonu niwlafa istarigonu ekko doe saaf kor mi mikala mi mawdu ga hori warabbar swalta ditin hatur swala ona fene mi istarigonu ga masalaga as hori swalta ema huriha swala kama awna hiyoni mi jawabukum fudene kannege mi istarigonu ga masalaga nabiyasam arihum ekefanu basful wardun asave mi angem bekamaloku wadaga swalu dennevi timannaake istarigondu gatafa hunna mi hakime mi junubun hinagatu mattaka istarigondu niwulam vihij den nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kurbani nuuneke kamana fudene kamadaga boda timfaru fin elubima mitanum mi engeni istarigondu mi gatafa hurikam gawanama ifada halategga gatafa istarigondu niwulumaki ei wara mi undagu kame anen taklifa ka kam vegen dan ema gatafun isterigonde kam gwanam isterigon komme niwla ka nujen enage bol fen alafa bolutere hama waddada finje got hadali me hisab fudigen dan den ala fena ekko mi gatafun batakas fen hama eligen as isterigon go finje dem me got me ehen godgotan honna isterigon misalaka war bara muli isterigon ekko gojjafun emejikam gwanam e goshaki anen balafiam mi mohalan ma undagu eschinu adi fer gosheb barat jafur jikam gwanam adi matin mi fen alarikam ga invest e bod huligande vejja mege tereng istrigun terege fenjehum eha fase henwan hembima eha war fase nulalavet kunna chegota jahafun mi huli jahafun nakam gwanam awal gote ki huli mohalu gen skurin denne faden mi gatafun nakam gwanam komme
nujehen e istarigonu ekkon niwlaaksh den ane ilmori faha qurafoe warab bara midennei istarigana fen elimaves boluge adiya fen nufora wara eha baran istarigane gojja furjikam goanama wanko barko furjikam goana feda halategga e muhalin jehenekam e iterifen wasil kurwat ema e mi masalaga ilmorin dakafri wahakage khulasaik me hinagatmugo wudu kurar faadonnan jeheni hinagane nimigento nota kurinto iswal jawab awada kurin devje yoni nabi aslam farapulun degotaka waradun asava egotaki hom wudu kurabba gotagus famplus do nimmalum ke fan farapulun waradu fa efa den hinagatu adi ber riwayatoga fampul dom faskura feburi wudu kurum gehin uri agunonte donnawafa me fampul donna hisab diyam den hinagane efa den emme fahum fampul donna feburi kurim huri tam nun ehen tanaka jehilum fawga em degbe sunnatu waradu asa demme swala ki asharawna swala e junubari fa wanikon hina nuganenis hayd wajjiya kinetto hadan jehni haydo fa hottas jehneto junubu hinagatu hina ganna ad kuri program sawol miswal jawab bada arwa fei junubari fa hutta ena hina nugana hutta hami haydo wajjikam gawana ma junubu hinagatu ena gachcham wajibwana e hinagatu ena hina gannani e junubu hinagatima ene misalaka me qur'an kiyum fada kankan adi ammuko nama ena haydo refa hottagase junubuge hinagatima e junubuge hukum ene filagen dan ema junub hina gannani den haydum lekendoni den hayduge hina gannani misala kene neegi junub hina nugane hori ifada halategga haydu lekendoni ma hina ganneruga dekama niyek ganegen fr hina gatima e de hinemuge e fudigen dane e niyetuge macca binako demmati nawar suwalu kudayru adoha fa onnani wudu kuraru komme gunawanaka timfar fenlan jehene ko mi rangalu wahaketto wudu kurumga tintim fakkolon ammuko awmen kuriga adoha me fettoga ke fettoge bore tintim fakkolon baf ilmore bore hemda shidala fennes poda awmenna shumnatuge dalil tokun tahqiq kolli ma fennani me donna gunawantan ei timfar donna henmes fuhe gunawantan ei fr fuhen ei bola ya ekoga kamfe fr fuhen ei sunne gotikiden timfar fumas e buri bag ilmon bidala fennes boda emme angologe kom bedeni donna gunawanta timfar doun adi fuhe gunawant fr fu vihman sual kuda me wudu kura iru komme gunawane donner shahadtuge dekalma kenjenato admi hama kanelegen bido engedo wudu kuraruga me wak gunawant awman fene beffetto gele for mood donner kiya tankole ad donner kiya tankole fa donner kiya tankole mi hatta sama ituru kore afrikan sunnatuge warde afrikan kebeno wudu kuraru kiyumuge warde fawa zikraki fasharuga bismillah kiyu wudu kon nimmafa den wudu dua kiyu itura wudu gunawanta donneruga khassa duaatake zikrte kom gunawan ka gulun kiyu ei sunnatuge warde kebeno khas kumita moti shahad de kalima agwa ei hama bidoyen egmachche bes dalilin asen ekavishana swal period wa carry weva nuwata rangalowa fahummes anhena kurmat faratun nikunna echi madu mushikula nuwata saaf nu hudukulaka lekula nu gota ei najisto hedumuga hekijjinama kinetto hadanje miga astoga anhem miha kurmat faratun anna kurmat faratuge tekkan ei tahir wechikamuga bonave bas figuring bas fultoden borave rangalo ba enames midennavi ilmoren ei me tekkan ei tahirachikamuga bayan korba kan alwa fa baage terega nuhimenene mi anna mushikulaga chissa ei ami brown kulaga dark brown kulaga chi tankole me andiri kulega hunde emmi ken me kudra anekechige sufra ki rindu kulaga chi kudra ki evre andiri kulega chi mi debawatu echi ei mi najis taket enwes ege iturum mi anna hudukulage discharge echisaki astuga tahir echikam bune bah boda buraveni ema mi mushikulage echissa evra dark kulega mi annechi andir kulega mi annechi echisaki ei najis
najis echi ehme e hukumaki e fashigandu not feramu jihjam etene donnje nimane kodakum da echi hukumaki feramu jihunus etene do saaf koranje adi hashigandu tan jihi futus etene do saaf koranje hinesmi gawun fishsalanje e nuktange boy kurimat faratum beruwa echi furgus fatum beruwa echi e tahiru echi kam gawina mes echi kam wudu gelle nigmane ki anghenage me kurimat faratuge tekkan e tahiru echi ke bunime ege manennum farages e beruwa berum wudu nu gellenek den mi masale ki es figun tere kumas khilaf onna masrehen mes gina ilmoren boda borwada ganwani e wudu gellenekam ege maneke tahiru echi beru kam gawina mes adi me tahir rung echi misalaka mushkula gechi not ebre me andiri kulege echi beru kam gawina mes wudu gellenekam ennes me tahir echi beru hashganu wajhumakum komme etene doe saaf kuraka wajje hashganu doe saaf kuraka wajje de mitaga beru echi wa faha kolli ma go me faha kollum wa beru masal amuko maragina be flu sual kura masal kurmat firatum wa beru masal ilmuri basurutaka balaruga kurmat firatum wa beru maki wudu gelle kame nunka boda boraveni me fahuge ilmuringe fatwa ta ka nazar hingala henus kurinde ne faden me beruwa achenge edi najihe kam gano ibas me hudu echi kam gais adi rindu kula echi kam gais adi alikula echi kam gais echi beru jam echi wudu gelle adi najis echi beru jam salaka me mushkula echi baatu echi asiya ei wudu gelle iturum enage me hadumuga jihjam do saaf kornjen ei naji mi demoti de awon mitanga ma itora mi rudanwalis misalaka me wazia mazyu ei hama najis kan huriya be fusne goda ganwana hema ewa ka awon itora fa kolani te ko mazyu fiwa enum bawate gecchi manak shawhetterik gadayma nikun bawatu gecchi fiwa ding amuk misa barwetche ufulima nikunna baatu gechi fiwa idin amuka men discharge echi tekka e tahir echi kama figurin bayan kura mi den swala ki baistar swal efara bor genen jimawan beenu nama hinagatuga ibs lui kamen angen kamalunna beetu mi er efar jimawa foga alun jimawa beenu ba miha devna fara jimawa kuringena hinaganna kanu jehen eenaya efar jimawa foga hina nugane devana faras jimawa wen mi mustahabbegen bagotaki wudu kuru devana fara jimawa beenwa miha ege kuriga wudu kuru ei mustahabbegen bakame saftar ko mattaka sadi mihaya ekabuga itur baros tibige darakam sunnatu garden as ehbima kommehen itura mi devana fara era mi jimawa beenwa mi heddan kurum beenwa miha kurifar eddan kurbo foga alun eddan kuraka hinagatun ei kuranje kamenno hemegmane kena timfar satar farabis hamena jimawen ena mustahabbegen bakamaki wudu kurbe neti devana fara jimawe kam gaගෙන mes ena fafarin wane wesama huddakam ekam awlawagen bagotaki itora devana fara jimawa kam bejjam ei kuriga wudu kurum ei sunnegen bagotaki ei mustahabbegen bagotaki ema mitanga befulaga suwaluge Vishtum fuluga ehuri komme jimawa fa komme faruge hinagannan jehene ane far jimawa egote deke kam gwana me rangol malumat hennu hama idenne wihe jimawa nuwe sadi wudu nukko besene mi idenne wudu nukko besene jimawa ene adi hinanu gonna sene jimawa ene kam mustahab gotaki wudu dingane kurindenne fade mehar egmane ki mi gota dimawa halategga hameken wudu kurumun emme fahfar misaya koffa wudu koffa den hunnashe kenu ekam emme fahun ena nimmafa den itura hama namaz kurakama januni ema amusuluk hama tahir we ganne hengena hina gannan je ekam ko emme farjima foga ane farjima uma shartu ko ena hina gatum wajibe dem swala ki wudu dua ki amani fahana beruga to swal jawab on devijje kurimis ema swal jawab takrar kurakane tin Sawistan swal kamati wudu dua kiya aura niwa kurun jehene to ek jawab ki wudu dua kiya ayruga aura niwa kurun ei mustahab gotaki ei wudu dua kiya ni fa khanain deran ena nikme fahima kume aura me kashfu ku fa hurum ge maane ne wudu dua kiya ni mi aura niwa kurma fahuk
wudu ko gen hutta firimiha awra fenum wudu gellene to firimiha awra fenus wudu no gellene mi 26 wan suwal moti haydun hinagatum faw le finijjenma anikka hinagananit ade haydun hinagatum fawga eggoteki mihar awum midi hafta program wa hadakka faane hayduge ena khasam waki khasam muddatin eboy salakene khas aaden eboy e aada furihamoy sak addos haydu angheno addos furihambege efawga tohurga alama fenige manake gote hikun ane gote hudukulage echi awma fawga ena den femwara tahir mafawga ena kyam barabara komma hukus waki tarihakum feriga waki tarihaka haydu mo anname efawga den ena hinagati e furiham kurma fawga den e mi anna le egguteki misala kama kommeswaraka le fenilaruga ege ebbeswaraka mi hayluge asare kulen mi wahe ebbeskala asrenden kama saaf hudu le kom vejje ebbeskala ekala ebbeskamenden kama saaf hudu le kom vejja me asuga haylanno dengane mi ena haylu mafawga hama ea warakkarige ea vidigen emani kurige mi hayluge muddatu terega beleve gota eha kare muddate gane kalle fenijjikam gon megmane ki ehama kuri muddatu terega haydu kom bele vidane bima ihsan feshi gane ka sena ele foga hina gana nekam ko ma durum misala ke agulumen neggote efene leki ebbis kala mi hayduge kulen not lege bes asre nekkam gonam ei haydu nukama kale idane fe asre horejjiyam hama e anna leki tem koda hindu kulakam gaen mesai haydu kam ga kandalane foga hama ena hina gane ge namaz qurani den ile abada medunu kadi ifadu ha sanaddu nas detere asane kanas egoto medariwan fashafiam furtaman ngena hadu muddatu gotuga e kandale addu afuga den anna huriha dohen ei istihada kamuga balagen istihada wariya hama yani ge tahir mi hegge hukumu gonnane bena hukum namadaka safu lagen wudu koggen ena namaz kurima ihsan feri dangalo demmoti jibaw mafahu anaganna komme farak bolum fengala jerde sualo jawab agumana safe hingejje ashaysten sualo bayye sawum haydu enu diruma base benum kurane ko detere kun kuda irokolaka fenne le ei haydu lekamuga belenito ei ekama guligen hina ekama guligen hina ganna jeen to mi sualuga asu danwal jeen kuring awon program faha kur faden hayduge madu mimbara kuda mimbara kan astu hagetu ganek sharoi sahha dalil baybekalun ebur yakadu wale migoto sibako shaykh ibn baz rahimahullah mi kar sual korne vidalu ya egoto kitab koda hindukola ku le akamu gaino se hindukolage anna le ehama hayduge le re beliwe ei ena ga haydu muddate kurin gossen wenne ehama le asikam gawana me halatuga ele anna muddate kitab koda hindukola kamu gawesama haydu kom balani e haydu le kendunima ihsan ferige ena hina galegen hama namadu quran namadu wagute ekko gossikam gawana me namadu ina kurakanu jehen ebre me koda hindukolegga le asikam gawana me hunna hindukolai haydu hukum gahunna hindukolai efogena hina galegen tahir weganna demoti nawashir sual fanara do havre genain haydu gele anna nama komme namadaka wudu koggin namadu kuran jehen to adi eddan kurwen midi hafta program gole sual ngasage to gami me miheg le amko miheg tuhurge muddatu haydu muddatu ver digunu anaka magina me afon haydu muddatu tuhur ver digunu anaka magina ilmorim vidalwan hembima mahegge digu muddaten ekkon hayduge erano hunna anaka hembima e usulum balafiyam e fanar dos diguan ko wajjam den le akamu ga vi names e halatu geena hama istihada hukum hunna ne igmane ki ena hama hina ganegen mi den fanar dos fo den haydu hina ganna ne fo den le akamu ga ena so tahir wegen namaz qur'ani bandu kollagen kom namaz ka wudu kurun ena jehene e fo e namaz sunnataka sunnatak kurma sene hoddan qur'an ki suddan adi ena jimaawun hoddan istihada ga hulwariya jimaawun ei hoddakam haydu wariya jimaawun haram wani nem istihada honna mi hay jimaawun ei hoddegen wa kame adem fomati mi 30 wan sual wudu quraruga kamfatuge beer fushuga ekko fem fuhen jehent ade mi wudu quraruga mi boluga femfuhun ei namadu me wuduge mi urukunta utere himene kame em egotun mi bolum bayga femfuhun ei wajib muli boluga femfuhun ei sunnati kamfe kam gawana hama kamfatuge etere fushai beer fushuga fenjesen jehen hadi me hasam algon men mi
كبروا سؤال من سلسلة ديوانا بروجرام من المال اللي أذكر بيها من أنها فتاة من سلسلة تيم وانا بروجرام بدلكم ميدوغا ميري بروجرام المال وكينا هذا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.